Akasmani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maruoiba pau Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba kumsi sahi class 12 parikha gi fall ngasi lauthokre pass tawbagi sang ऐतिहासिक ओइबा मओंग दा सादा 33.3 ओइखी Central Board of Secondary Education CBSE na lauba class 10 amsung 12 ki parikha gi fall sung ngasi lauthokre Jeribam da nauna sakiba inner line permit ki office athuba matam da sangadu na mathau tawhanaba jila asigi miyam na sarkar da appeal tawri Kunipan Suba Senior Women's National Football Championship ki final da Manipur ga Haryana ga tha asigi tara manga da thengnaragani amasung Lok Sabha Mikhal gi ngasi bot thadana khiba mari suba tangkakta ngasi numidang wairam pung manga phawbada punna sada 63.3 amagi sangda vot thadana khi Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba Higher Secondary parikha lising ni kunmari gi fall ngasi lauthokre punna mahiroi lising kunthra mathoi chama kunipan parikha thabagi manungda mahiroi lising kunthra chahum rifudra mathoi pass tawki pass tawbagi sang sada marifudra tere dasmik taruk ahum oikhi Commerce stream gi oina sarkar gi school na makok takhre duga Science amasung Arts stream gi oina lana school sing na makok oikhi parikha gi fall ngasi nungthil Imphal da leba council gi auditorium da Education S ki director Laisram Nanda Kumar na hungna bimatungina lauthokhi mangna hai council gi official sing amadi oja sing na kana hona badagi parikha gi phol matam sana lauthokpa ngambani sada marfu taratare dasmik taruk ahum pass tawba ngamba haibasi council gi itihas ta ihan hanbani pass tawraba mahiroi pumnamak raija sigi school sing da mahi tamba fanghana bo honagani mangna hai Singani gi manung sida kaya na pass tawi pass percentage kaya no have to analyze taw jati percentage yam hengale ai gi personal choice de apan da bu chala tu Manipur da bu tamme adubu pass taw ba angang sing loi accommodate taw na ba gamena bana ba yab du khona jagani haiba wafim simati thamsaki adubu yam nungai ba mana the government school si commerce ki first position holder do matu Kaksin Higher Secondary School da gi ne means government school ki phagalak pa se masi ai yam encouraging oi ko gi class 10 12 ki di inmates mayam government school da admission loina free oigani na ikona notification thoksagra inmates ingidi special consideration adum matam gi oina piraga lai BJP policy which means the spirit of the government Arts stream gi oina punna mahiroi lising tare chamapan humudra nipan parikha thabagi manungda mahiroi lising tare chamnga kuntaret pass tawki pass tawbagi sang sada marfudra mari dasmik ahum manga oikhi Science stream gi oina punna mahiroi lising kunithoi samnga kunthra mari parikha thakibagi manungda mahiroi lising kunithoi chani marfunipan pass tawki pass tawbagi sang sada marfudra nipan dasmik mapan ama oikhi Commerce stream gi oina mahiroi chatruk tara taruk ki manungda mahiroi chamnga humbudra taruk pass tawduna pass tawbagi sang sada marfudra humdoi dasmik manga ama oikhi Arts stream gi oina Enlightened Knowledge Higher Secondary School sanga khongi mahiroi thoksom saitajin na punna mak samari humbudra taret phangduna makok takhre school asimaki mahiroi Khaidem Niranda Devi amasung TG Higher Secondary School gi sapam langlen chanuna mak samari humbudra mari phangduna ani suba position takhre loinana Enlightened Knowledge Higher Secondary School sanga khongi mahiroi Jenita Longjamna mak samari humbudra ni thoi phangduna ahum suba takhre makok takraba mahiroi thoksom saitajin na hai I like say Pavia Kanga Vadi Marketing to Kanba Yab Native I tung them entrance Habagi Amama Yamna Wali like Sikai Kianjana I exam Hakinatan entrance to Kanbanina Animaxi Torga is Kupna Honazare December the school coaching at white school charter compulsory school charter 50% hena school da recite the whole akata mo oza na ahin khatna class tawba thing amu exam tawba fine tawra yam kan hona bira tawpane ba ado Science stream gi oina Commerce School sanga ngai usekon gi mahiroi malemngan bi laisram na mak samri merfudra hum doi phangduna makok takhi School asimaki mahiroi Yumnam Khenika Devi na mak samri merfudra mathoi phangduna ani subata khi loinana Pinewood View School Langol gi mayang lambam Sania Devi na mak samri merfunipan phangduna ahum subata khi Commerce stream gi oina Kaksin Higher Secondary School gi mahiroi Aina Nauremna mak samri nifutaret phangduna makok takhre TG Higher Secondary School Imphal gi Kaithalina Maisnamna mak samri kunthra nipan phangduna ani subata khi aduga SDJM Higher Secondary School Pauna Bazar gi mahiroi Longjam Aman Sengna mak samri kunipan phangduna ahum subata khi
ngasi fol lauthokiba council na loba class 12 art stream gi oina 9 suba position natana ahanba position dagi 10 suba position phawba sangakham da leiba Enlighten Knowledge Higher Secondary School na lawki school asigi oina punna mahiroi 12 na position loba ngamki school asina council na loba parikya asida asumna position lorokpa asi handaki asina ahanba natte school atai dagi top maongda asumna position holder puthokpa ngamliba sigi matangda school asigi vice principal Konsam Nalini na Akaswani Imphal da sumna hai अखोई सही खुदिंग की सु अदुम एक्चुअली आस्ट्रिंग की ओनती से अदुम सजदना अदुम लाई अदुम हानगी मतौगुमना कुमसी सही सु अखोई छात्र सिंगना आस्ट्रिंग ददी मुकोक मथंग 1 to 10 से लोइनमक यावदना अखोई मफम सिदा ओजा ओइजरिबा अखोई बु याम थाक वांगना चिंखटपिरे पुनमक्से छात्र सिंगना होनाबा अमदी अखोई सिदा लैबो ओजा लाइक ताइबो ओजा सिंगदा नतना नन टीचिंग स्टाफ की कोऑपरेशन मयाम पुन्ना अखोई पुन्ना चोंजनमिनारागा होना जमन अदगी ओजा सिंगी वैल्यूएबल गाइडेंस अखोइना पिजरिबा गाइडलाइंस अदगी ताइबो पुनमक्से मखोइन थवायाउना पाबिबदगी मसी ओइरेइनी हाइना सुमाइना आई हाइसगे Central Board of Secondary Education CBSE na loba class 10 amsung 12 ki parikya ki fall sunga si lauthokre class 10 gi oina pass tawbugi sangsa da 3.3 sinu oiki aduga class 12 ki oina sada 3.9 gi sangda pass tawki parikya sigi fall www.cbseresults.nic.in natraga www.cbse.gov indagi yengba yagani pawgi marak thana tenba break ama NABH Phanglaba AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine Laying Bagi Khudong Chaba Vizari State asida ahanba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdok naba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employee singisu laying bada khudong chaba Vizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi laying da chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu Tabiriba pause Akasban Imphal dagini Jiribam da nauna sakiba inner line permit ki office athuba matam da sangadu na mathau tawhanbiyo haiduna jila sigi miyam na sarkar da appeal tawrakli loinana Jiribam railway station da hangliba ILP counter asisu mathau ningthi jana pangtho haningbagi apamba su phongdorakli ekoi gi Jiribam pawmi ngathem biswajit na hai English ngani kungi January amadagi raija sida ILP sanaba hokibadagi Jiribam jila da ILP counter hangduna mitop sing sanglapa check tawba hoki Haujik ILP counter sida nongmada mapandagi sanglapa miyoi sama yang khaironggi sangda ILP gi ticket kaknari ILP counter office asi English ngani kulumdoi da sabaloi khrabasu haujik phawba sangadana thamba sina khudongsa daba kya thokhalle hairi District Handloom and Textile Office none na sinduna Fisabi singi oiba awareness program amang si jila asigi longmai part 4 Peaceland da pangthokre maduda project manager KS Zone resource person oina wangangki National Education Policy thabak to onthong nabagi matang da khana nei nabagi mifam amang si Imphal gi JN Dance Academy da pangthokre maduda All Manipur Recognized Private Welfare Association Private School Development Thaubal Bisnupur District Private School Association amasung desam gi mihut sing na saruk yakhi mifam aduna tongan ba wafam kya sarkar da taksina ba warep lauki koireng na luchingba United National Liberation Front UNLF na hairangoi thongda leiba ahibam Birendra na lekhidabada awaba phongdorakli hanagi Mukhyamantri amasung CLP luchingba Okram Ibobi sing nangasi raija sidagi hal satkadaba Jatrik Singh Bir Tikendrajit International Airport ta lamthakre Sri Ibobi na makhoi bo asoyangam yaudana laikhurum ba chanaba amasung raija sida santi amasung chawkhatpa puraknaba Isorgi mafamda thawni janaba haiki ngasi punna Jatrik chani 13 Kolkata gi damak Imphal thadokhi ngasi gi thaurumdu da MLA TH Lokesor MPCC gi miyo kya saruk yakhi Samanifu mari suba BSF lokthokhragani haibagi paw phangbadagi Bisnupur jila gi Laingaubi Khoijuman tabi Lengang tabi amasung Siren Mangjilda leiba miyamna maruoina nupi singna ngasi irang horakre amaromda Saiton Watha lambi da leiba BSF ki kangbusu mafamdu thadoktuna satkragani haibagi paw tabadagi miyam thoraktuna irang horakhi Kunipan Suba Senior Women's National Football Championship for Rajmata Jijabhai Trophy lisingani kulumdoi kunmari gi final da Manipur ga Haryana ga thengnaragani ngasi sanaki bahan ba semi final match da Manipur na
ममांगी चैंपियन तमिलनाडु बु पांजल अनि सिनोदा माइथेब पिदुना फाइनल संगलखिबनी किशोर भारती स्टेडियम दंग असि नुंथिल पुंग 3 दा सानखिबा अनि सुबा सेमीफाइनल दना हरियाणा ना नोंसु बेंगल बु पांजल 3-3 दा थोइखी अपिबा मतमदा टीम अनिमंगना पांजल अमता सनबा ngamdabadagi टाई ब्रेक ता हरियाणा ना मैच अदु थोइखिबनी फाइनल मैच था असिगी 15 दा कोलकाता गी किशोर भारती स्टेडियम दा नुंथिल गी पुंग 3 दा सानगनी मैच असि इंडियन फुटबॉल यूट्यूब चैनल दा लाइव स्ट्रीमिंग तौगनी पनबा याई चैंपियनशिप असिदा मणिपुरना 23 चैंपियन ओइखी मणिपुर एमेचर खो-खो एसोसिएशन सिंधुना नुमित कुनी सथागदबा खो-खो समर कोचिंग कैंप लाखलिबा था असिगी 15 दगी हौरगनी कैंप असे इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल अमदी कक्चिंग जिला गी तोंगान-तोंगानबा मफमसिंगदा पांगथोकनी सिंगजमई ओइनाम थिंगल दा सथरिबा 5 सुबा ओइनाम चार्ली मेमोरियल ओपन सॉकर टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच सिंगदा सिंगजमई एफसी ना लेमपोकपम एफसी नंबोलबु पांजल अनि सिनोदा पांथोइबी एफसी लंगथवालना केनेडी एफसी बिष्णुपुर पांजल अहुम अमदा अमसुंग बेबी सिंगजमईना कागो एफसी लौरेंबम लेकाइबु पांजल अनि अमदा थोइख्रे आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी लोकसभा मिखल गी ngasi बोथादा नखिबा मरी सुबा तांकक्ता ngasi numidang wairam pung 5 phawda punna sada 62.3 amagi sangda vothada nakhi election commission gi paw matung ina Andhra Pradesh da vothada bagi sang sada 65 Bihar da sada 53 Jammu Kashmir da sada 39.8 Jharkhand da sada 62 Madhya Pradesh da sada 69 Maharashtra da sada 52 Odisha da sada 52.8 Telangana da sada 63 उत्तर प्रदेश दा सादा 53 अमसुंग नोंसु बेंगल दा सादा 93.3 की सांग दा वोथा दनखी लोकसभा मिखल गे लेमहौरिबा तांकक अहुम गी दमक बोट खोमबगी थबक कन सथरी तोंगान बा राजनीति दल गी लुसिंगबा सिंगना मियाम गी मिटिन अमसुंग रोड शो न चिंगबा पांगथोक्तुना मखोई गी दल गी दमक बोट खोमली बीजेपी लुसिंगबा अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi बिहार गी तोंगान बा मफम सिंग दा पांगथोकपा मिखल गी रैली सिंग दा सरुक याखी राज्य दुगी हाजीपुर मुजफ्फरपुर अमसुंग सरंदा पांगथोकपा मिखल गी रैली सिंग दा श्री मोदी ना वांगांखी मांगना हाई एनडीए सरकार गी लुसिंग मखादा लेबा असिगी सेल थुम गी फिबम खुमांग यांगना सौखलकली अमसुंग मसिना मियोय क्या दा थबक पिबा ngamle आरजेडी अमसुंग कांग्रेस बु हुलदुना श्री मोदी ना हाई दल अनि असिगी लुसिंग बसिंगना मखोई गी मसा मसु सिंगी लंथुम तासिना बहनबदा मियाम गी याइफनबा थबक अमता तौरकलोय मदुगी ममांगदा श्री मोदी ना ngasi पटना गी ताकत श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब दा सतखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना वाराणसी लोकसभा सीटगी हयंग महा की मिरेप से पिसिलगनी अमरोमदा कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी नंसी उत्तर प्रदेश की रायबरेली दा मिखन गी मिटिल अमदा वांगांखी श्री गांधी ना हाई करिगुंबा केंद्र दा कांग्रेस इंडिया ब्लॉक ना शक्ति पायरकलबदी मखोइना अहानबा थबक से लाइरबा लौमी सिंगी लोन कोकपिनबा होनगनी बीजेपी लुसिंगबा अमित शाह ngasi महाराष्ट्र की दुले द पांगथोकपा मिखल की रैली द वांगांग लदुना हाई हंदकी मिखल असिदा नरेंद्र मोदी न लुसिंगबा एनडीए सरकार ना मोहन शक्ति पायरकलबदी भारत असि मालेम गी ओना सेल थुम गी लमदा अहुम सुब ख्वाइदगी सौखटपा लेबाक ओइबा ngamlagani इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अमसुंग बीजेपी लुसिंगबा अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा केंद्र दगी महा के मिरेप से पिसिनख्रे श्री ठाकुर की मिरेप से पिसिनबा दुदा सीनियर बीजेपी लुसिंगबा अमसुंग हानगी मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धुमल सुलोइनखी हानन श्री ठाकुर हमीरपुर लोकसभा केंद्र दगी ताम मरीरक काख्रबनी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हन्ना काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा कुमसी सही क्लास 12 परीक्षा की फॉल ngasi लाउथोख्रे पास तौबगी सांग ऐतिहासिक ओइबा मोंगदा सादा 33.3 ओइखी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई न लौबा क्लास 10 अमसुंग 12 की परीक्षा की फॉल ngasi लाउथोख्रे जिरिबामदा नौना साखिबा इनर लाइन परमिट की ऑफिस अथुबा मतमदा संगादुना मथौ तौहनबा जिला असिगी मियामना सरकार दा अपील तौरकली 19 सुबह सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की फाइनल दा मणिपुर गा हरियाणा गा था असिगी 15 दा थेंगनरगनी अमसुंग लोकसभा मिखल गी ngasi भोट थादनखिबा मरी सुबह तांकक्ता ngasi नुमिदांग वाइरम पुंग 5 फावदा पुन्ना सादा 62.3 अमगी सांगदा भोट थादनखी पाउलुजरे